sound, the brands behind your biggest dream, rolling strong with the weekend gleam. From bumper to camper, we've got you covered. Every trail, every turn, every mile discovered. Trusted suppliers on every load. CJ Fitment Uppington, where quality meets the road. Hallo julle, ek is Valerie van CJ Fitment in Appington. Vandag is ons Spotlight Tuesday. Hiermee wil ons graag elke dinsdag met een van ons verskaffers gesels om te hoor waarom hulle sê hulle produk is vir jou, sodat jy 'n ideale keuse kan maak vir jou voertuig, vir jou behoeftes, vir jou sak. En ons staan gereed om seker te maak dit gebeur vir jou volgende avontuur. Van nommerplaat tot nommerplaat, selfs jou woonwa. Waar begin ons? Los 'n comment met jou produk, jou vraag, net daar. En ons gesels volgende week daaroor.